Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nawe makuru agezweho none ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu kwa 2025. Abajyanwa mu bigo ngororamuco batangiye kugororerwa mu miryango muri gahunda nshya yiswe tubagororere mu muryango. Turaza kuyigarukaho. I Rubavu abanyeshuri birukaniwe ko batishyuye amafaranga yo guhemba umwarimu. Na muryango mpuzamahanga urengera ibidukikije wasabye leta ya Kongo guhagarika icyemezo cy'inama y'abaminisitiri giherutse kwemeza gucukura peteroli yagaragaye ahantu 52 muri icyo gihugu. Muri turi abanditsi b'urukiko bamaze imyaka 10 badahembwa batangiye imyigaragambyo. Igisirikare cya Burkina Faso cyashinjwe kwica abasivile barenga 100 mu itsembatsemba. Naho muri Nigeria ari igitero cyagabwe n'intagondwa zishingikiriza idini ya Isilamu gishimutirwamo abasirikare b'iki gihugu. Algeria yo yirukanye abakozi 15 b'ambasade y'Ubufaransa. Muri amakuru kandi turajya no muri Nouvelle-Zélande aho umubare w'intama umaze gukuba 4 w'abaturage bose b'iki gihugu. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Kaze muri amakuru arambuye mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo. Duhere kuri Perezida Kagame waganiriye na mugenzi wa Côte d'Ivoire. Perezida Paul Kagame uri Abidjan muri Côte d'Ivoire aho yitabira inama y'ihuriro ry'abayobozi bakuru b'ibigo byigenga muri Afurika yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku kwagura umubano usanzwe mu nzego zitandukanye hagati y'u Rwanda na Côte d'Ivoire. Perezida Kagame yanagiranye ibiganiro na mugenzi wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani baganira ku kurushaho kunoza umubano wunguka hagati y'u Rwanda na Mauritania. Mu kwa kabiri kwa 2022 Perezida Kagame yari yagiriye uruzinduko muri Mauritania aho yakiriwe na Perezida Ghazouani. Icyo gihe abakuru b'ibihugu byombi bayoboye isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye yashyizweho umukono hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu bihugu byombi. Mu masezerano yasinywe arimo ubufatanye mu by'ingendo zo mu kirere yemerera Rwanda gukorera ingendo muri icyo gihugu kandi impande zombi zemeranya guteza imbere ubutwererane mu bya politike, ubukungu, imibereho, umuco, ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande umubano w'u Rwanda na Côte d'Ivoire wo umaze kwaguka mu ngeri zitandukanye. Ibihugu byombi nabyo byasinye amasezerano y'ubufatanye mu by'indege ndetse kuva mu kwa 10 kwa 2016 indege za Societe Nyarwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere ikora ingendo zerekeza ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Perezida wa Senegal yagaragaje ko u Rwanda ari cyitegererezo cye mu ikoranabuhanga. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal yatangaje ko u Rwanda ari cyitegererezo cye mu iterambere ry'ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga bityo ko igihugu cye n'ibindi byo ku mugabane wa Afurika byose bikwiye kurwigiraho.
Ubu butumwa butangiye mu kiganiro ku iterambere ry'ikoranabuhanga kiri mu bice bigize inama nyafurika y'abayobozi bakuru b'ibigo byigenga Africa CEO Forum iri kubereye Abidjan muri Cote d'Ivoire guhera ku munsi w'ejo kuwa mbere. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique yabajije Perezida Faye niba ku isi hari igihugu afata nk'icyitegererezo mu ikoranabuhanga kuri we cyangwa kuri Senegal. Asubiza ko hanze ya Afurika ari Estonia, mu gihe muri Afurika ari u Rwanda. Ati dufata nk'icyitegererezo igihugu kimwe kitari ku mugabane wa Afurika aricyo Estonia. Estonia yageze kuri byinshi mu iterambere ry'urwo rwego, ariko hari ikindi gihugu cyo muri Afurika cyabaye intangarugero mu kubaka ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga aricyo u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko Estonia n'u Rwanda byashoboye kugera ku byo Senegal iri kugerageza kugeraho muri iki gihe, agaragaza ko serivisi 98% zo muri Estonia zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Bigendanye n'uko ikoranabuhanga ari inkingi ya mwamba mu iterambere ry'iki gihe, leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba mu mikoreshereze yaryo mu nzego zitandukanye zirimo urw'imari, uburezi, ubuhinzi, ubwikorezi, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Mu yandi makuru, RSSB ifite ubutaka bwarenga miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda budakoreshwa. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize iragaragaza ko urwego rw'ubiteganyirize mu Rwanda RSSB rufite ibibanza 144 hirya no hino mu Rwanda bimaze imyaka myinshi bidakoreshwa, birimo n'ibyagenewe kubakwamo amacumbi aciriritse. RSSB ifite igice cyerekeye ubwiteganyirize bw'abakozi, ikanakora ishoramari mu bikorwa bitandukanye mu buryo buteganywa n'amategeko. Iki kigo cyubatse inzu zikorerwamo imirimo itandukanye mu turere hafi ya twose tw'igihugu, kikaba gifite ibibanza bifite agaciro ka miliyari 105 bitubatseho. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko ubutaka bwaguzwe hagamijwe kubwubaka ibikorwa by'iterambere, nyamara hamwe imyaka ikaba ibaye myinshi nta kirahakorerwa. Nk'urugero, i Rwamagana RSSB yaguze hegitari 20 z'ubutaka, abaturage barimurwa ndetse barishyurwa, imyaka irashira indi irataha, ariko mu mpera za 2024 ubu butaka nta musaruro bwigeze bubyazwa. Nyuma akarere ka Rwamagana kasabye RSSB kuyisubiza amafaranga, ubutaka bugakoreshwa ibindi bikorwa by'iterambere. RSSB yabasabye kwishyura miliyari 1 na miliyoni 200, ndetse akarere kavuga ko kiteguye kuyatanga, ariko ubutaka bukajya mu maboko yako. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kandi ishinja RSSB kudakora isuzuma ry'ibiciro ku masoko mbere yo gukomeza imishinga yayo cyangwa kongera ingengo y'imari bizatwara, bigatuma umushinga ujya mu cyiciro cy'ihenze. Umushinga w'inzu zihendutse wa Rugarama wagombaga gutanga inzu 2700 yaradindiye, bituma leta yegurira abashoramari hegitari 33 mu 2019. Gahanga Riverside Estate nayo yagombaga kubakwamo inzu 100, ariko kugeza mu 2025 hamaze kubakwa kimwe cya kabiri cyazo. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asaba RSSB kubyaza umusaruro ibibanza bifite bidakoreshwa hagamijwe gukemura ikibazo cy'amacumbi ahendutse mu Rwanda. Naho gahunda ya tubagororere mu miryango yitezweho kugabanya abajyanwa mu bigo ngororamuco. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibibazo by'abana bajyanwa mu bigo ngororamuco na Transit Center, abadepite basabye ko iyi gahunda nayo yagenerwa ingengo y'imari y'umwaka 2025-2026 kugira ngo bitange igisubizo cyo kugabanya umubare munini w'abajyanwa kugororerwa muri ibi bigo. Ni ikibazo cyagarutsweho na Honorable Madina Ndangiza mu biganiro byahuje abadepite bagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta mu rwego rwo gusesengura imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya leta hamwe n'ingamba ziciriritse. Honorable Ndangiza yabajije niba iyi gahunda yaratangiye gushyirwa mu bikorwa ndetse ikaba ifite ingengo y'imari izakoresha, kuko ari gahunda asanga yatanga igisubizo ku bantu bajya mu bigo ngororamuco. Ati iyi gahunda ya tubagororere mu miryango ko twasanze ari inzira yafasha igihugu mu guhuburira abana bacu, cyane cyane abakiri bato bafite imyitwarire ibangamiye sosiyete, ko bajya bagororerwa mu miryango. Iyo mu ngengo y'imari yateguwe y'umwaka 2025 na 2026 ayo mafaranga arahari. Nagira ngo mbaze uko izashyirwa mu bikorwa, kuko ni gahunda nziza izatuma abana bakomeza gukurikiranirwa hafi y'imiryango yabo, ndetse ababyeyi nabo bakaba bagirwa inama zo gukomeza kubitaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yabwiye abadepite ko iyi gahunda ihari ndetse ko yatangiye gushyirwa mu bikorwa, aho kuri ubu mu karere ka Gisagara bikorwa. Ati iyi gahunda yaratangiye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, turateganya ko yakomeza ikagera hirya no hino mu gihugu kugira ngo ifashe abana kurererwa mu miryango kuruta kujyanwa mu bigo bagororerwamo. Minisitiri Mugenzi avuga ko mu biteganyijwe hari n'uburyo iyi gahunda yagenerwa ingengo y'imari izakora ibikorwa byo kwita kuri aba bantu bajyanwa muri ibi bigo. Iyi gahunda ya tubagororere mu miryango izatanga igisubizo ku bucucike bugaragara muri amwe mu magororero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Fred Mufuruke uyobora iki kigo yabwiye abadepite ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye bizatanga igisubizo mu kugabanya ikibazo cy'abajyanwa muri ibi bigo ngororamuco. Dukomereze mu karere ka Rubavu, abanyeshuri birukaniwe ko batishyuye amafaranga yo guhemba umwarimu. Bamwe mu banyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa Nyamirango mu karere ka Rubavu birukaniwe kutishyura amafaranga yo guhemba umwarimu mu kodeshanyo nyuma yo kumara amezi 3 batiga amasomo y'ubumenyi muntu n'ubutabire. Mu murenge wa Kanzenze iri shuri riherereyemo abirukanywe n'abiga mu mwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri yisumbuye. Aba bana bavuga ko abatarabashije kwishyura amafaranga ya mwarimu bagera kuri 202. Bamwe muri bo batifuje ko imyirondoro yabo ijya mu itangazamakuru, babwiye ikinyamakuru Igihe ko bababajwe n'uko kwirukanwa mu gihe batiyumvisha ukuntu bakwiriye kwiyishyurira abarimu babigisha. Umwe yagize ati:
twatangiye dufite umwarimu wa biology na chimie bakodesha umwarimu batubwira ko buri kwezi tuzajya twishyura 1,000 none n'ubo yaragiye ariko baracyatwishyuza amafaranga yo kumwishyura. Ibi bikomeje kutugiraho ingaruka kuko twe twari tuzi ko agomba kwishyurwa na leta kuko ari nayo izahemba uwo bazanye yo kumusimbura. Undi munyeshuri yavuze ko ibyabaye nta handi babizi bagasaba ko bakwemererwa gukomeza amasomo nta nkomyi kugira ngo batazatsindwa ubuyobozi bugashakaho bukura amafaranga yo kwishyura umwarimu. Uwimbabazi Redempta uyobora urwunge rw'amashuri rwa Nyamirango yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iki kibazo atakizi. Yakomeje avuga ko ibyakozwe hagati y'umwarimu n'abanyeshuri ari amasezerano yagiranye n'ababyeyi atakabibajijwe, bityo ko byabazwa perezida wa komite y'ababyeyi barerera kuri iri shuri. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique yavuze ko ibyakozwe n'ubu buyobozi bw'iri shuri bidakwiriye ndetse ko nibasanga ari impamo bazabibazwa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa uganaho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira bawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu.afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuryango mpuzamahanga urengera ibidukikije wasabye leta y'iki gihugu guhagarika icyemezo cy'inama y'abaminisitiri giherutse kwemeza ko bagomba gucukura peteroli yagaragaye ahantu 52. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwemeza ko hatangizwa ingingo yo kumenya no gutangira gucukura peteroli mu mariba 52 mashya byemejwe n'inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 2 z'uku kwa gatanu. Ubuyobozi bw'umuryango mpuzamahanga urengera ibidukikije witwa Greenpeace Africa bwavuze ko icyemezo cya leta ya Kongo kidakize mu gaciro kuko kitizewe neza kandi kizateza ibibazo kurusha ibisubizo kizatanga. Leta ya Kinshasa yemeje ko ubushakashatsi bwo kumenya aho ayo mariba ya peteroli aherereye muri kiriya gihugu buzibanda cyane ku kibaya cyitwa Kivete Centrale kiri hafi y'ishyamba ry'inzitane rituriye uruzi rwa Kongo. Icyemezo cyo gushaka no gucukura amariba mashya ya peteroli muri iki gihugu so bwa mbere gifashwe nyuma kikaza gusubikwa. Greenpeace Africa yemeza ko mu 2024 hari ikindi cyo gucukura ahantu 24 cyari cyafashwe nyuma
kirahagarikwa kandi ko byashimishije benshi mu bashinzwe kurengera ibidukikije. Kuri iyi nshuro cyabababaje bavuga ko ibyo leta ya Kongo izakora izabyirengera. Bonaventure Bondo, umuyobozi w'ihuriro ryitwa Campagne Forêt pour le Bassin du Congo, yemeza ko gucukura ariya mariba bizagira ingaruka ku baturage basanzwe batuye cyangwa baturiye amashyamba ayo mariba aherereyemo, bikazangiza urusobe rw'ibinyabuzima biyatuye kandi ngo nta nyungu irambye umuntu yabyitegamo. Avuga ko inyungu zirimo ari iz'abantu ku giti cyabo kandi ko nazo zitarambye. Molendo Sakombi, minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano, wavuga ko ayo mariba yateguwe neza kandi ko azacukurwa mu buryo butagira icyo bwangiza. Avuga ko kuyacukura bizakoranwa ubwitonzi ku bufatanye bw'impande zisanzwe zizobereye muri aka kazi. Itangazamakuru ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko mu gihe kiri imbere hari ubundi bushakashatsi buzakorwa n'abahanga mpuzamahanga mu bumenyi bw'isi bazaza kureba imiterere y'ubutaka ngo hamenyekane niba nta birunga biri mu bice bizakorerwamo iyo mirimo. Muri ubu bushakashatsi hazakoreshwa ikoranabuhanga rikoresha ubwenge buhangano, artificial intelligence. Muri turiho abanditsi b'urukiko bamaze imyaka 10 badahembwa batangiye kwigaragambya. Abanditsi 70 bakorera mu rukiko rw'ubujurire rwa Ituri batangiye imyigaragambyo kubera kumara imyaka 10 nta mushahara cyangwa agahimbaza musiki ndetse no kubuzwa iterambere mu mwuga. Bateraniye imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Buni yabitwaje ibyapa byanditseho ngo nta bikorwa, abanditsi bari mu myigaragambyo. Mu magambo batangarije abanyamakuru, aba bakora mu by'amategeko benshi muri bo bafite nimero z'abakozi, bakavuga ko bamaze imyaka 10 batazi umushahara. Barasaba abayobozi babishinzwe guhita basohora imishahara yabo byananirana bakanga gusubira mu kazi. Ihuriro ry'abanditsi b'inkiko rivuga ko 15% gusa muri bo aribo bahabwa umushahara cyangwa agahimbaza musiki mu gihe benshi basigara nta mikoro. Byongeye kandi nta kuzamurwa mu ntera byabayeho mu myaka irenga 10 binyuranyije n'amategeko ateganya kuzamurwa mu ntera buri myaka 3 ku bakozi ba leta. Jojo Lisala, perezida w'ishyirahamwe ry'abanditsi b'inkiko muri Ituri, ababazwa nuko abayobozi bakomeje guceceka ku byifuzo byabo byinshi. Agaragaza ko abanditsi b'inkiko bamwe bamaze imyaka irenga 30 muri uyu murimo badahembwa. Naho muri Uganda, Depite Alan Sewanya wo muri NUP yashinjwe iterabwoba. Depite uhagarariye Makinde West Alan Sewanya ukomoka mu ishyaka NUP rya Bobi Wine yashinjwe iterabwoba nyuma y'inyandiko y'ibirego yahinduwe n'umuyobozi w'ubushinjacyaha agakura muri dosiye nyakwigendera Mohamed Segiri. Sewanyana amwe na Mike Serwanda, Jackson Kanyike, Buru Wamara na John Mugerwa bagijwe imbere y'umucamanza Alice wabasomeye ikirego gishya bashinjwa. Nkuko bigaragara mu nyandiko y'ibirego, Sewanyana ari gw'icyaha cyo gufasha no gushyigikira iterabwoba nkuko Chimp Reports ikomeza ibivuga. Ubushinjacyaha buvuga ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa 8 kwa 2021 mu turere twa Lakai na Masaka muri Kampala, Sewanyana wari twaje intwaro kandi agamije gutera ubwoba igice cy'abaturage kubera impamvu za politike, imibereho cyangwa idini, yagize uruhare rutaziguye cyangwa yabaye icyitso mu icwa rya Kiza Mugerwa, Sulaiman Kakoza na Tadeo Kiyimba ndetse no gushaka kwica Ronald Sebyoto, bose batuye mu mudugudu wa Setala. Umushinjacyaha wa leta kandi yasabye urukiko guhamya abaregwa ibyaha by'ubwicanyi, gushaka kwica no gufasha mu iterabwoba. Cyakora umucamanza yavuze ko urukiko ruzasuzuma ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha kandi rukazatanga icyemezo mu kwezi kwa 8 hashingiwe ku isesengura ry'imyiregurire ndetse n'ubushinjacyaha. Ibirego bishya biregwa Alan Sewanyana bije nyuma y'uko ashinja umudepite mugenzi we Mathias Mpunga kuba yarateguye ifatwa rye muri urwo rubanza. Tuve muri Uganda dukomereza amakuru yacu muri Burkina Faso, aho igisirikare cy'iki gihugu cyashinjwe kwica abasivile barenga 100 mu itsembatsemba. Raporo nshya y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch iravuga ko abasivile ni buri 130 bishwe n'ingabo za leta ya Burkina Faso hamwe n'umutwe witwaje intwaro ufatanya nazo mu kwezi kwa 3 y'umwaka hafi y'umujyi wa Solenzo mu burengerazuba bw'iki gihugu. Iyi raporo ivuga ko itsembatsemba ryakurikiye igikorwa cya gisirikare cy'umutwe w'ingabo zihariye za Burkina Faso cyavuyemo impfu z'abasivile benshi ndetse no guta ibyabo ko abaturage bo mu bwoko bw'abafulani. Abafulani ni aborozi biganjemo abayisilamu. Leta ya Burkina Faso ikunze gushinja gushyigikira iterabwoba, ikirego abakuriye ubwo bwoko bahakana. Hafi 40% by'ubuso bwa Burkina Faso buragenzurwa n'imitwe ifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda hamwe n'umutwe w'itaro leta ya Kisilamu ikorera mu karere ka Sahel muri Afrika y'Uburengerazuba. Ibitero byiciwemo abantu babarirwa mu bihumbi na abandi babarirwa muri za miliyoni bagati ngo zabo byarakomeje nubwo abategetsi bashya ba gisirikare b'iki gihugu bari barasezeranyije guhashya iterabwoba ry'inyeshyamba. Mu mwaka ushize ubwo leta ya Burkina Faso yavugaga ku yindi raporo ya Human Rights Watch yavuze ko nta shingiro ifite. Iyo raporo y'icyo gihe yari yashinje abasirikare gukora itsembatsemba ryiciyemo abaturage 223 bo mu cyaro. Icyo gihe leta ya Burkina Faso yavuze ko ibirego ibyo ari byo byose byonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba bikorwaho iperereza ryimbitse. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu washishikarije leta ya Burkina Faso gukora iperereza no gucira imanza abantu bose bakoze ibi byaha. Ibi bibaye mu gihe Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso, yasubiye mu gihugu avuye i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya, aho kuwa gatanu yahuye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bakaganira ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi no ku mutekano mu karere ka Sahel. Kuva igisirikare cyafata ubutegetsi, Burkina Faso yateye umugongo Ubufaransa bwahoze buyikoloniza, yerekeza amaso ku Burusiya kubijyanye n'ubufasha bwo guhashya inyeshyamba zigendera ku mahame akaze ya Kisilamu.
Naho muri Nigeria abagize umutwe w'iterabwoba bagabye ibitero ku birindiro by'abasirikare bashimutiramo bamwe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agera ku biro ntaramakuru by'abongereza Reuters aravuga ko abakekwaho kuba abarwanyi ba Kisilamu bateye ikigo cya gisirikare muri Nigeria bashimuta abasirikare n'amasasu mu gitero cyagabwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta ya Borno aho muri Nigeria. Muri uyu mwaka ibitero byagabwe na Boko Haram amwe na leta ya Kisilamu mu ntara ya Afurika y'Iburengerazuba byateje ubwoba bwo kugaruka kw'abajihadiste mu mayeri yabo, hakaba harimo no gukoresha indege zitagira abapilote n'ibikoresho biturika byatezwe mu mihanda minini. Nubwo atatangaje umubare w'abagenzi be bashimuswe, ariko umusirikare warokotse icyo gitero yavuze ko abarwanyi benshi bahagaze kuri moto n'amakamyo bafite imbunda maze bakagota ikigo cya bato ya Task Force 153 kiri mu karere ka Marte muri Borno. Uyu musirikare wanze ko amazina yatangazwa kubera impamvu z'umutekano we yatangajwe ingabo za Nigeria zahungiye muri brigade nini ya Task Force ya 24 mu karere ka Dikwa kari hafi aho bongeye kwisuganyiriza bakaba bitegura kugaba ibitero byo kongera kubohoza icyo kigo cyabo. Algeria yo yirukanye abakozi 15 b'ambasade y'Ubufaransa. Guverinoma ya Algeria yategetse ko abakozi b'ambasade y'Ubufaransa bashyizweho atubahirijwe imirongo ngenderwaho muri diplomasi yo kubanza kubimenyesha igihugu bagiye gukoreramo bahita birukanwa ku butaka bwayo. Algeria irashinja Ubufaransa gushyiraho abakozi 15 muri ambasade batabanje kumenyesha icyo gihugu ndetse ngo bahabwe passport z'abadiplomate kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu. Tariki ya 11 z'uku kwezi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Algeria yahamagaje umuyobozi mukuru muri ambasade y'Ubufaransa ngo bihanangirizwe ku makosa akomeye bakomeje gukora barenga ku mategeko mpuzamahanga. Ibitangazamakuru byanditse ko mu bahawe passport z'abadiplomate harimo n'abakozi babiri bahoze muri Minisiteri y'Ubutekano mu Bufaransa kugira ngo bakomereze zimwe mu nshingano zabo muri ambasade yo muri Algeria. Algeria imaze iminsi ishinja Ubufaransa gukumira abaturage bafite passport zayo kwinjira muri iki gihugu no kubangamira abashinzwe inyungu zayo mu Bufaransa. Ababirukanwe nyuma y'abandi bakozi b'ambasade y'Ubufaransa 12 birukanwe mu kwa kane k'uyu mwaka bashinjwa gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu no kwivanga mu miyoborere yacyo. Ni mu gihe mu 2024 umwe mu bahagariye inyungu za Algeria mu Bufaransa yatawe muri yombi ari kumwe n'abandi bantu babiri bashinjwa gushimuta Amiri Bokors utavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho Trump yavuze ko kutakira indege yahawe na Qatar byaba ari ubugoryi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko byaba ari ubugoryi kutakira indege yahawe nk'impano na Qatar kuko ari ikimenyetso cyiza cy'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Iyo ndege ya Boeing 747-8 yarikoroje cyane mu bagize icyaka ry'abademokrate bavuga ko Amerika idakwiye kwakira iyo mpano ihagaze akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari, dore ko yaba rimwe mu mpano zihenze leta ya Amerika yaba yarigeze yakira. Abademokrate bagaragaje impungenge bavuga ko iyi ndege ihawe Trump kugira ngo isimbure Air Force One isanzwe igendamo perezida wa Amerika ishobora guteza ibibazo by'umutekano muke. Ku munsi w'ejo Trump yabiteye ishoti avuga ko byaba ari ubugoryi kutakira iyo mpano. Ati naba ndi ikigoryi mvuze ngo ya ntabwo dushaka indege y'ubuntu ihenze cyane. Yakomeje avuga ko iyi mpano ari ikimenyetso cy'umubano mwiza na Qatar. Iyi ndege Qatar ishaka guha Amerika yakozwe mu buryo bugezweho ku buryo ifatwa nk'ibiro bya perezida bigenda mu kirere. Umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika Caroline Leavitt yavuze ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko hazakurikizwa amategeko agenga kwakira impano zijyanye n'umutekano. Hamas yo yarekuye imbohe ya nyuma y'umunyamerika wari ukiri muzima. Edan Alexander wari imbohe y'umunya-Isiraheli ariko ufite inkomoko muri Amerika yongeye guhura n'umuryango we muri Isiraheli nyuma yo gufungwa na Hamas amezi agera kuri 19. Uyu musore w'imyaka 21 y'amavuko yari mu gisirikare cya Isiraheli akorera ku mupaka wa Gaza ubwo yafatwaga n'abarwanyi ba Hamas ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023. Ku munsi w'ejo kuwa mbere Isiraheli yahagaritse ibikorwa byayo bya gisirikare muri Gaza amasaha make kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas yabwiye BBC ko irekurwa ryari rigamije kwerekana ubushake ndetse no mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano mashya yo guhagarika imirwano mbere y'uruzinduko rwa perezida wa Amerika Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati rwatangiye kuri uyu wa kabiri. Bivugwa ko Edan Alexander ariwe muturage wa nyuma wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ufitwe na Hamas wari ukiri muzima. Dusoreza amakuru muri Nouvelle-Zélande aho umubare w'intama umaze gukuba 4 w'abatuye iki gihugu bose. Nouvelle-Zélande ni kimwe mu bihugu ku isi birangwamo umubare munini w'intama kugera naho umaze gukuba 4 w'abaturage bose b'iki gihugu. Raporo iheruka gusorwa n'ikigo kibarurishamibare muri Nouvelle-Zélande irerekana ko iki gihugu gituwe n'abaturage miliyoni 5,300 mu gihe kibarizwamo intama zigera kuri miliyoni 23,600. Ni ukuvuga ko ushyize ku mpuzandengo umuturage umwe atunze intama enye n'igice. Gusa uko imyaka igenda ishira umubare intama wagiye ugabanuka kuko mu 1982 umuntu umwe wo muri Nouvelle-Zélande yabarirwaga intama 22. Mu myaka 150 ishize ubucuruzi bw'intama bwari inkingi ya mwamba mu byinjiriza iki gihugu amafaranga menshi ndetse niho ubukungu bwacyo bwari bushingiye biturutse mu kugurisha inyama no gutunganya ubwoya n'impu by'intama. Mu 1982 iki gihugu cyabarizwagamo intama zirenga miliyoni 70 mu gihe cyari gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 3,200,000. Ibi byaje guhinduka ubwo inteko ishinga amategeko yo muri Nouvelle-Zélande yafataga umwanzuro wo guhagarika kwishingikiriza ku bworozi bw'intama gusa ahubwo bagahitamo no guteza imbere ubukerarugendo no kumenyekanisha iki gihugu mu mahanga nyuma yo ku isoko ry'ibikomoka ku mpu z'intama ritangiye gucika intege. Nouvelle-Zélande ni igihugu giherereye ku mugabane wa Oceania gifite ubuso bwenda kungana n'ubw'Ubwongereza ariko gituwe n'abaturage bake cyane ari nayo mpamvu kibona ubutaka bwo gukoreraho ubworozi bw'intama.
ufite abakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru yo muri Nouvelle Zelande aho umubare w'intama umaze gukubaka n'abaturage niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire kwa mwana mwe yakurikiye, bararikire kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka zikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi zikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka zikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka zikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Muntu uri kugura imodoka yikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance, bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka zikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Gikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka zikoranabuhanga mu Rwanda.